تماشاوان هجا ابدا محمد دموه جارك دين خوش بي بخلك نوع برنامج برسامه خلاطه و اميرو ديسه بيشبري وانا دبي خلك خوده عملنا طاق وكولان بازار غركي لگي بگرن پرتوکک و پرسک ما هيا ابي بنشتجهن وره پارو بكن لبرياوي پرتوکا گود به هفته دم آماده کریه ام به هفره ناس بکن فرهاد کورتای گوتبو تشتين إيروتين جين والسبع حمو ببن ديروك براستي جي وصابو بگوتن و چالاكيا دو تاني درباسي ديروكا شورشا ولات نبون وان با آوائی کی مافتار جه خود دروپرن بشرف این ديروكا مروباتيا جهاني دجي گرتن ده ناوی وان تاني نلگل شهيدن شورشا ولات لگل ناوی برونو سپارتاکوس کاوائی شورشگر و کاوائی همدن مظلوم دوغان جی ببیرانین چیروکا زندانا آمده نه چیروکا که سربوریه چیروکا و گوهراندنا ریا دیروکیه ددما گوبر دیروکی کتبوریه که ونداده بقیرین جوانین گو تسلیمیت ناس ند گرن بری خوداریا راست مروواهی در باسی قونغا کدن آدیروکی بو فرهاد کورتای نجمی اونر محمود زنگین و اشرف انیاک بگرماهی آگری دل خواه چیروکا شوا چاران نویساندن او بو بردوامیا دستانا برخودان جیانه نویسکار فیزی یتکین و محمود تان بوغا دکارین خبرد ناوا زرابین وی چیروکی و جمره پرتوکا بناوی شوا چاران پیشکش بکن. راستیا گود زندانا آمده یا دشوا حجده گلانا 1908 دیان دهاتی جیان کرن ده ناوا خیز و هاوکن وی پرتوکی ده دکوه ناوا دستین ما. جخو نویسکار وی دی بیجن. اف پرتوک جبو راستیا گرتیگاه آمده یا نولو پینجه بی فیم کرن و ناس کرنه. پرتوکه پیوسته بخوندن. اف پرتوکا ناوبوری ده سالا ده 1018 ده به چاپا خویا کردی جوشان خانه شلیر هاتیه وشاندن. جالیه ورگر هاجر هلال و جزمان ترکی هاتیه ورگراندن و بویا مالی پرتوخانه کردی. 438 روپرین تجی راستی و جوشا برخودانینه. آن گمروف هر چقاسی کم بجی لیدگاری هستین وی شوی دوی پرتوکه ده حزبکی. دیسا جارك دندما خوش ببینرن هجا پشتی گم پرتوکا خو ناس کر امن ها بری خو بدن پرسا خویا وی هفتیه پرسا میا وی هفتیه سینماکار و در هنرکی کرد و حفظه خلات سینمای ورگرتنه و د تباهیا کردستان ده بناو دنگه کیه امه به پرسا خو راجنه و د ناوا کولان بازار گرکه لگه ده بنشتجهن وره پارو بکن یگو برسبا راست ناس دکیجی شخواکی هر جار خلاته که امه دیاری وا بکن دکان به هبره درباسی ناوا بازار گرکه لگه ببن مرحبا اشترى هلا اشترى سر جافا خير وسلامة شاوي صاحب رحمة دبابي هو سر جافا هاتين خير وسلامة كرمكن وايد صعبه كاري خوب دي ناس از احمد دشگوندي مرجامة ناس نام احمد عثمان عثمانه ده افغان ده گردای گرکه لگیان گريدايا گرگيلك گوندي مرجاب بجيني ده مش بري بدو يكون بله عمري مسوه دي صالة ام الويدي تشي بينا عمري وتحرج كنت في داري بله زحمتي انا بيني زحمتين نو تزحمتين بس افا جانا سر استانجي هنا سر انه سر حاجزها بتشق ازمتشي بي نسبر الناس مواد الناس كل كاكين هوني تشكوي ده بتشتدين وكي دي تزحمتي ري جمعتنا جت زحمتي ريتنا انا بس انه النقابه كنت خده زفت كنجرد بي بس نخو كي دي خاطنا باشار كل خوشه واف دكانياتي كان ايجاره وتت دكان بلي شلو كار شلو درباس باش الحمد لله انه انسان محتاج كسيه يعني محتاج عاري كار ياخذك مال بتاخذ عايشين بس ت برز جريك بوردر كيفن مشكله بحنا اسعار قلقي بهانه والله باجانتين تبكي باجانات يعني انسان اخو باجانا ولي جدا جمره تموين او سربات شتا سكني ايش كان كيف بيكاريك افصال قام تشيبي افصالك بريا بيت اشكارك عزيز عسكري بي لشكري الكودري الحسكي ايه باشا تبدا بيكر يعني تاركا خب داويكر ايه تمام باشا سيت صعبه بيجي ستار شعبي ما هاتي خير وسلامة اهلا وسهلا ابان احمد برسك ما هيا برسك اشتبكن تمام و امي چهار برس فاشي بتنت دي راس جويت هلبجيري هاجر دي راس هلبجارد امي جي خلاتك بتنت تبي كسر جابا متفقين بهذا اي تمام
سینماکارێکی کورد و دەرهێنەرە یعنی کاری سینەماتکی di Kurdistanê de binav û deng e hevdeh xelatên sînemayê standine دخلت السينما navî wî çi ye ez ê çar bersiva bidim te û tê jiya rasî hilbijêrê tamam Behmen Qubadî Yılmaz Guney Hiner Selim û Cano Rojbeyanî دوباره بك Behmen Qubadî Yılmaz Guney Hiner Selim Cano Yılmaz Guney yani te nejaz ez bikem lê ama te vlog yani tijê bawerî شيء باور انه درجي ده جريده قروناهيه بالمخدر ولا افتشت داني yani beriyan hata navê Yılmaz Guney te bihîstiye بلي çi serê dizanê wilo giştî بتشت ولا سنه خد بس انه مديت افتشت سرداني بس yani ji ber ku navî ser de bas bit zanî bên nav û deng e tamam eger bersivata rast bêj xwe me xelatek bidin te me efsos derdaye yani wa gene rast bêjî xwe me bibûre ne بلي راستا خبري سرجا e tamam başa beriya wî tişkî dveşêm davî bikin سپاسي هو تكن سرهاتنا هو قال لك سپاس شوارع tamam destê te sabê saet xweş مرحبا شتێ سەرچاوە چاوی ساوێت چۆی sabit کاری خۆ بدێ ناسکردن ناوێ من ئازاتە ئەس ji bajarê te bispîme demezin hal girkê legê هاتی گرگێ لەگەی چ چتر بسپی هاتی بێ سەردانێک هاتم مالا خالێ من vêderê هاتم سەردانێکت vêderê û bizê vegerim ê baş e girgê lêgê xweş yan tir bispî û binêrî nate de Xwedê yanî ji bo me bajarêm te bispî gelekî xweş zaroktiyam lê derbas bû yanî ji vî aliyanakê xweşbûnayê ji min re ji vî alî ve girkê legê jî xweş e her du bajar jî yanî taybetmendî kevê heye ji hem pêk hatiye ji hem mukewînata yan jî rengê reng hene tê de xweşbûnayê nakit vir dê gelekî azat çi karî dikê Ez niha endiziyarê çandiniyê me rast yani dikarî endeziyariyê dike niha Di ji kîjan zangê derçûwî Rojava yanê dewleta Sûrî zanîngeha Rojava çawa bû tecrüba te divê derê de çawa bû Xwedê tecrübeke baş bû xweş bû gelekî ez tecrübeke gelekî baş bînim ji xwe dayînê demê de min rejîmê jî sejland sala yekê de tenê zdeh heftiya çûm ji xwe re Rojava pejirand tecrübeke xweştir bû yanî kesayetam lê baş hat avekirin azad niha gelek xek dibêjin divê zangeha Rojava siberojê de yani propaganda kulot dikin siberojê de wê kes îtirafê pê neke wê tu pêşeroj jêr tune bê gorî vanêrine û tu jî berê xwedayê wê de te ji rejîmê rê girtî û tatî Rojava yani tu ji bo hêna tu çi bersivê didê van jî Xwedê bersiva herî baş ji bo vê pirsa henakê ez bînim got heyeger hêviyê me tê de nebana me xwetomar nedikir û me li wir nedixwand û me hemî hêviyê xwe yan jî pêşeroja xwe me pê vegerê nedda ez karim vê bersiva bidim وەک تەجروبە ئەندەزیاریە چاندنی ینی چاندنی درۆژاوا de تێ چاوا دەبینێ ینی ئەو پرۆژێ ینی ئەو پرۆژێ گۆتێراوی بکەن هەنا یان تنەنە bi xwedêj bû Rojava ez bînim yani wek çandinî bi taybet yani Rojava gelekî hewcetkarî kesê endeziyar kesê em bêjin pispor vî warê hada fa ji bo me gelekî giring e hem petrol endeziyariya petrolê hem jî endeziyariya çandinî ez bînim yani beşekî gelekî giring e ji bo welatê me hewceleke mezin jêr heye ئازاد ئەم ژمژارە چاندنیە دەرکەبن ئەمێ پرسێکە دەربارەی سینەمای دەستە بکەن تا حاضری ژێرە حاضرم چکی سەر سینەماول و نێرناتە هەیە xwedê wek çi yani یعنی بگشتی سەر سینەمایە تایبەت یا کوردی چون و نێرنێتە هەنە xwedê سینema ئەمێ پرسا خۆشتر بێژن ئورگۆری بێ ئەمێ ئاگاهیەتە vê ببینێ baştir be Tamam, sinemakarekî Kurd û derhêner di tevahiya Kurdistanê de binav û denge hevdeh xelatên sînemayê standine navî wî çi ye ez çar bersiva bidim te û ya rastî hilbijêre tamam Huner Selim Yılmaz Guney Behmen Qubadî Cano Rojbeyanî Yılmaz Gune Yılmaz Guney yes jê bawerî az bawerim
يعني يا داوي غلط يا داوية قالوا تشخب باورد بجيت بجي يلماز قوني ديمكي اجايت سر هنا تاقوت أختي تاقوت هات بيرام أو كسا لأما نافنت هات بيرام يعني نافنت هات بيرام تشلو ناف قوت وهات بيرام تسر في كسايت سر وقت كسايت يلماز قوني سينما كاري كرد وقت بيجي اي بنافو دنگا يعني حتى انها برسباتا او تشبوينات تشتزاني چاكا هي درباري بيده هنا خودی هنرمند ام بیشن در هنر کی مزن سراستا جهان بگشتینه تنها سراستا رجلاتا نوینیا جت سراستا کردستانم گلک خلات ساندنا پر زحمتی و عشق شان جیانا خدا هم مختب بچوک بو دالیه خوندنه دا دالیه گلک تشتاوا جبرگو بالداریا اینا که سر چاندا کردی و سر رنگی کردی یک سایتی هبو فبو كلامك جيراغو من خوبيش بغير اما بدميره جبرغو هيفينا كمظم جبرغو ارمانجينا ك الغوري وارمان جابو خورت كر يعني البر خدا جها اساغو اوت خازه قال لك سركفتن جانا خدا بيكانين وجبوما هم جبوما كرداجي سر بلندهي كمزنا جو كسايدا كوك فينا ك قريبو جو باقي غافيري مزن دوار السينما دبابجي اي تمام باشه شو وبرسف دا وجو يلماز قوني ونسر جانا ويجي اخفين هاجا راسي ماشي خراتك دياري بدنوا تمام باش وبرا مين بيراني جمع اوكي تشيل تمام باشه دستي وصابي مرحبا اشتغل أنا سيم سجاب هذا تشاوي تباشي صاحب هذا عبد الله علي أزدين يقول لي سيجرامه خديه الصيدلية أيام يعني اف درمان خانه صيدلياتيه أيام كاري وشلو درباس بي يعني تايبد فيدا ميدان هات دما كورونا يا ونشاوا مثلا كارباري وشلو درباس بي خديه درمان متوفرة بس بشكل عام بهابية يعني نوقو بري أوجي تقريبا بشغلي شابي جايبانا بهابية بيا بالدولار وغير دايل بس نقلك يعني البا بري 600 ورقة نهابية 1800 ورقة يعني 4 ضعفها بهابية نوقو بري يعني وين بيجي مشكله ود بهابون دي يعني نت پیدا کرنے دي پیدا کرنا درمان هيا درمان هلا هي وطني متوفرة قالك وزعين وجبود يعني عليه كورونا ده چه تدبيري وهنا مثلا ملت چاوت او بيجي باراسنا خود كي انا خدي ملت كما ما داتين فارسنا وما يتشبقنا فقير يتشبقنا يوم او تشتي بيدفي باراستني هنا مثلا كمامة او معقمة سبيرتوانا هنا كمامات متوفر اما هذا بس صار طويلة هنا وحاجات دنوا اي باشا دكتور عمي برسك ايش بكن ونحازنش برسان ها بقول عم برسك ايش بكن ونحازن جيره اگر برسا خو ناس بكش خوان به خلاتك شي بدنوا بين دياري جموا اري سينما كاركي كرد يعني بنافو دنگه كاري سينما يدكي اري بنافو دنگه كردستان ده حفظ خلاتين سينما استاندنا نبي ويتشيه كيا امي چار برسواجي بدنت تي راستي البجير سينما كار كاري سينما ما تقولي يلماز بني ها يعني برياغواز بيجم تبيجي يلا تقولي يعني از حوجيس خيارات بدنت يعني حوجنا كتج برسواق باوري شو يعني حوجت شو يعني از خيارات اشتر بيجم يعني حوجناك تجي باوري يعني نب خياراتي ما دش خو يلماز غني هيا اري هنر سليم يلماز غني بهمن قبادي جانو رج يعني يك جوانا ما هي خلات استاندي يعني او سينما كاري جو حفظه خلات ستانتن يعني بنافو دنگه كردستان ديج بنافو دنگه والله مدمي على مازقدو قوني تنيقت يعني يدي ترمل انا زعلم يدي تنزعلم يعني تدبي يلماز غني بيجي على مازقوني اي تمام امي سر بمينن وهاجر راس بيجي شخو امي خلاتك بدنت دبي خلاص باش خاتشو اي تمام باشا دستي وصابي ساعات خوش سجاوة اهلا وسهلا سجاوة
مرحبا اشترى شاوي صافي الحمد لله چاوی ايت صعبين باشين كاري خب دي ناس كريم از نرگزم نيجز سراشر شاو كوباني تنبرتك كي والله عندنا شغل زلمه ما هات بريد جزيرة شغل بترول هذا ام هات نور اشخاص هون هاتنا تقريبا 4 سالونه صاري ومن بيدرين ايه تشاوي وابدر تشاوي دي تيجر لقي خوش نخوش دانستان و بيرجبي والله كآلية شغل ده خوشة وجديد عليا من لدى دانستان من لدى تشاوي ملتا كيف فكرنا خوش واش يعني شرا خوش وتشكاريت كلبر ازيكو في رامة صاروا كار شلو در باس بيبر والله انت دي حظرة هناك حركة نوا كبرية والدولار جي جرام ببوكين بنا بديس الحمد لله شغلي ما ماشية يعني لغوري دي ربشة هاي باشا من دبيجن ام برسكي بكشته تحاضري جيرة ايه تمام تو سينما تشاوانا باش دباري سينما كردي دولو اقاية هنا كابيجا برساقة ايه تمام سينما كاركي كرد سينما كار ودرهنركي كرد بنا ودنگت كردستاني ده حفده خلاتين سينما استاندنا نبي بتشيه از چهار برسباب دمته تيكش واحد بجيري تمام هنر سليم يلماز غني بهمن قبادي جانو رشبياني يلماس قلينا نجبر بيجينا تبيجي او يانا بلي أوا يلماس تجي اكيد يعني تجي باوري يا داوي خلاص أري تتشز درباري ده زان تشكي له سرت زاني من بري السينما يوديتنا فيلمي ديتنا فيلمينا حم تركي فيلم كي زانم اي باشا اي تمام اگر برسوا براس بيعمي خلاتك دياري بدنوا تمام وهاجنا راس بجمني المبوبورن تمام دبي اي تمام باشا دستي وصابي مرحبا اشترى شاوي صعبت باشي وي تصابين باشين كاري خب دي ناس كريم نافين مياس سمير تمو انت بردا كارت يعني تي نا محل يمنا وهم استيدا كارت مشي اي باشا بيجي دار كارت شلو در باست بيبر خدي الحمد لله باش يعني قدي يعني بشكي ابحظر كورونا بشكي حركة كين بويا بس ان شاء الله يدر باس ببي يعني ديس الحمد لله يعني تشيدوي يعني باشا كاري وباش در باست بينها اف مور ولو نو تشكرنا مزنا وتجربة كلو خوش يعني شلو تدبيني تتكاري تشجي بوي بيجي ابغى يعني مو بيجي مولا نوك السوكة كي تشيد بي يعني هر تشت انت بيجي تشتي دها يعني ان شون هاتن جيت دها يعني تشتكولو بالكيش يعني تشتكى يعني نو تشيد بي دروجا بعد مولا كولو يعني جراسي جيم قالك كيف خوشون يعني خوش ولو هاتنا ملت فيدري هاي يعني خكتين فيدري تشتغل كرين يعني تشاوا خدي ملطي يعني انت يعني هيدي تي يعني شبرقو تشتكى نو يجي يعني بالي كي تكشيني كاتشتي دها يعني تي يعني شون هاتن هاي تي ده يعني ها جاريكو مثلا مول وانا تشيد بين هنا كيلو بهاي وانا مثلا بازارات دي بهاترن يعني اسعار بهاترن لفرجي ولا يعني عيني بازارات دي نا عند مولي بخدا أنا عيني سوكية يعني السعر هر تشتوك سوكية يعني عيني نرخن دفيدر ديجي نفسي يعني بيش متوكا سوكا كديبي دفردا بس نفسي سعر نفسي بازار نفسي هر تشتي اي تمام باشا ام برسك ايش تبكي تمام كذي حاضري جيرة حاضر اي تمام ببرسك بكون تبرسفاينا زانبي ام خاناتك جيبت انت من دياري جنته دبي تمام ام متفقين تمام تمام سينما كاركي كرد بنافو تنگ ده هر چهار پارچه کردستانی در لسر آسا جهانی جی بنافو تنگه حفده خلات سینمای استاندنا نبی چیه کیه ام خيارات بدن تيان حوجناكي نا خيارات بيجي هنا ايه تمام هنر سليم يلماز غني جانو رجبياني بهمن قبادي يلماز قولي يلماز غني اكيد أكيد يعني تجي باوري يعني تبهستيا يعني تقولوا قولي شانسي خوتي تشوي ناجي بار يعني تجي باوري بري عنها تبنابي بهستيا يعني
يعني البته بيستي حياني قلت تبيجي لا ولا اي تمام وقت ما قلت عقب رسبا وراس بين بخلاتك بدنوه وقنا راس بيجي ما ببورن دبي شو تشد اي تمام عشان تسوي صعبي تمام. احمد شخبر سبا وراسي الماس قنيه كردستان دبناف ودنگ حفده خلات السينما يستاندنا جوي برسبا وراسته وعملو بيروز كخلاتا خو وما سوزا خو بيك انيش ترى ما خير سلام مدام سباسيا هو تنقل كيف بتشتهوا دائما ام تيسا سرقفتي جورد فازن سرچا بهات تسوي صعبي ساعات خوش فاتريوا بلي ازاد شخبر سبا راس الماس قنيه الماس قنيه سينما كاري بناف ودنگ كردستاني دي حفده خلات السينما ورقرتنا جبو بيجي برسبا وراسته بو ام خلاتك دياري ودقن ساعات خوش قال لك سباس استوى يجي صعبي وبرامجك قال لك خوش املاد حسينا وسرقفتنش بو استوى صعبي ساعات خوش بلي راسش خود سبيكي وجي ولو بباوري وقوي الماس قنيه راس برسبا راس يلماس قنيه بنافو دنگت كردستاني ده حفده خلات سينما يستاندنا جبو بيجي ام خلاتا خلو بيروز دكن كرمبك تشكيد بيجي برين داك عمد بين صابر احمد ديب ابي خدوا موافقين بلي نرجس برسبا وراس تبو يلماس قنيه بنافو دنگت كردستاني ده وحفده خلات سينما يورقرتنا برسبا وراس وامشي خلاتك دياري ودكن ساعات خوش دستي تساوي دستي وجه صعبي سباسيال تساوي بخير هاتن بني راست برسوا وراست بو يلماز قنية هاري بنابو دنگ كردستاني أو جبوه أم خلاتك يامي بدنوا دياري سباس سباس وتشكي دوجه بريام لا سركفتن بشكارور صعب جواري سركفتي من تسوى صعبي بله بینرین هجا لوی دریان بر بداویا خلک خوب دچن جخود به خلک خوده مبالا ویت سر سینمایا کردی و نافدار سینمایا کردی جخو پرسامه دربار نافدار سینماکار و درهنر کرد یلماز گونه دبو به وی پرسه ام دناف داخن گکه لگه لبازارن و لکولانن و ام گریان برسبا راست آ پرسامه جیش خو یلماز گونه بود یلماز گونه ایگو وکی ناسنامه که سینمایا کردی رته ناس کرن حفده خلات تین سینمای و لسرت آسا تباهیا کردستانی و جیهانی تین آس کرن بله بینرین هجا ام دگن داویاک خلق اخوه لور حیان حفتیا به و بخلقک نو بمینن بندیمه هون بمینن نابا خیرو خوشیه ده